Ljubavi najljubljenija, pošalji mi svoje oči, hajde, i ja ću tebi svoje. Ma da, to sam mislila, lice mi pošalji. Jedan obraz i drugi, i ja ću tebi. Hoću, poslaću ti cijelo tijelo, da, sa šarama. Ne, nitko mi ih nije nacrtao, ja sam prava tigrica kad ti kažem. Hoćeš sad jednu seriju da ti atačiram? Uživo? Mene strah. Haha, mene nije strah, ti se pričuvaj, kad te dohvatim gotov si. Završit ćeš na infuziji kad ti kažem. Preporučam ti pripreme, kondicioni trening i specijalnu hranu. Joj, što ću ti raditi, darling? Ti meni. Što ćeš ti meni? Ma nemoj. Baš bi to htjela vidjeti. Stvarno? Zbilja? Ništa, onda investiraj u paketić kondoma. Kod koga ćemo doma? A? Što sad slušaš? Pošalji mi link i ja ću tebi. Jesi dobio? Slušaš? Dobro? Molim? Slobodno reci mi, molim te, što je bilo. Neću nikome reći kome je bio, kome. Jesi blesav, ljubavi najljubljenija, pa ne znamo ni ime jedno drugome. A ja se zovem, ja sam, ja.